Mi ti zahvaljujemo, Gospode, na mogućnosti da možemo da pjevamo tebi. U spasu mom imam svoj mir i radost. Pa makar sjekire padale sa neba, mi možemo da imamo mir. Mir kako svijet ne može da razumije taj mir i radost. Kad ne bi trebalo da bude radost, a mi možemo da imamo radost, imamo zato što Duh Sveti, On je taj koji je izvor radosti i sreće i ljubavi. I sve možemo tražiti od tebe, Gospoda, kad imamo vjeru. Kaže Isus, kad biste imali vjeru kao malo zrno, mogli biste planine premještati. Gospode, planine grijeha u mom životu premjesti. Iščupaj kroz vjeru našu. Molimo te da nam daš pravu, jaku vjeru Isusovu, svjedočanstvo Isusovo. I molim te, Gospode, da nam daš Svetog Duha sada dok proučavamo divno 4. i 5. poglavlje, a onda zatim pečate pa trube, da nam objasniš, Gospode, divno otkrivenje Tvoje, da nam bude na tako duhovni blagoslov da cijelu godinu razmišljamo o tome. Evo, molim te, Gospode, da nas probudiš, da nas svojim zagrljajem poljubiš, da nam pokažeš Tvoju veliku ljubav, da svoje srce stvarno predamo u potpunosti Tebi, ne samo djelomično dio našeg života, subotom, nego cijeli tjedan. Hvala Ti, Gospodine, na tome. Blagoslovi i ove koje i sada voze. Imamo grupu koja vozi, koja će doći popodne. Pomogni im da dođu, da stignu sretno. To te molimo u Isusovo ime. Amen. Amen. Ok. Molim te, da. Molio bih te za šerovanje i da bi isključio mikrofon. Uključi mikrofon, ok. Odlično. Evo tu, tako. Ne, tu i onda... Ne, onaj. Ovaj tu, ček, tu je. Ovaj gledam. Evo ga. Daj. Ok, super. Braćo i sestre, mi smo sad došli u 4. poglavlje Otkrivenja. 4. i 5. poglavlje Otkrivenja. To godinama sam ja mislio da to je neko ne jako bitno poglavlje. Ja sam mislio, ma to je samo malo nešto, pjevaju na nebu, idemo mi odmah na 7 pečata, 6. poglavlje, odmah 7 pečata, mene zanimaju pečati, šta je to, ti pečati. I 4. i 5. poglavlje dugo godina nisam uopće proučavao. I onda mi je Bog pomalo otvarao oči kako je jako bitno 4. i 5. poglavlje, jer u biti to 4. i 5. poglavlje služi kao početak cijele knjige. Jer 7 crkava je generalno 7 perioda kršćanske crkve, šta će crkva ići, kroz šta. I onda odjednom kaže anđeo, to jest Isus Ivanu, dođi u nebesko svetište da ti pokažem, u svetinju nad svetinjama, da ti pokažem sud. I cijela knjiga Otkrivenja je sada u tom sudu. Sad ćete vidjeti, on pozove Ivana u 4. poglavlju, on ga pozove da vidi Božje prijestolje u svetinji nad svetinjama. Možemo počitati to, evo, na slovenskom. Ok. Idemo u 4. poglavlje. Jeste spremni? Are you ready? Jeste stavili kako pojas? Jeste spravili s pojas? Idemo. I šta sam sad napravio? 4. I gremo. Kako kaže? Gremo. Ok. Znači 7 crkava je jedna cjelina. Pak. Od 1. poglavlja do 3. poglavlja. I sad u 4. poglavlju kaže zatem... čekaj, gdje je sad to?
Kaže, zatem sam videl. Ok. Kaže, zatem, nakon 7 crkava, zatem, novo viđenje, nova vizija, nova perspektiva. Zaboravi 7 crkava sad. Zatim sam videl. Glej, otprla su se vrata na nebu. I prvi glas, onaj prvi glas što mi je govorio u prvom poglavlju, što mi je rekao, okreni se Ivan. I on se okrenuo i vidio je Isusa sa 7 svječnjaka. Taj prvi glas. In prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano, kakor trobento, on je truba, to je u prvom poglavlju. On je čuo glas kao truba, on se okrenuo, vidio Isusa među 7 svječnjaka. Kaže, taj prvi glas koji sam ga slišal, znači Ivan je bio u viziji u prvom poglavlju, vidio Isusa među svječnjacima, jel tako? A svječnjaci se nalazi u kojem dijelu svetišta na nebu? Prvi dio, svetinji. Jer Isus posreduje u svetinji. Kroz historiju kršćanske crkve Isus je posredovao u svetinji. I sad, taj isti glas, on je u viziji u svetinji. I on vidi 7 svječnjaka. Prvi svječnjak Efez, drugi svječnjak Smirna, treći svječnjak Pergam, četvrti svječnjak Tijatira, peti svječnjak Sard, šesti svječnjak Filadelfija, sedmi svječnjak Laodicea. On vidi sve te poruke u svetinji. I sad mu glas govori, taj isti glas koji je čuo, sad samo se nastavlja. Nastavlja se. Kaže, taj isti glas. Kaže, zatim sam vidjel, znači on je u svetinji. I kaže, zatim sam vidjel, glej, otprla su se vrata. Otprla su se vrata u svetinji. Znači, šta? Gdje idu vrata? U svetinju, nad svetinjom. Otprla su se vrata na nebu i prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano kakor trubento, je rekel, stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej. Sad on mora ići gor. On mora da se popne na stepenicama gor. Vidite, vi niste Hebreji. Da ste vi Hebreji, odmah biste razumjeli šta se tu dešava. Zato što u Solomonovom hramu svetište je bilo na podu, a onda stepenice u svetinju nad svetinjama. Aha, to ću da vam pokažem iz Biblije. Možete okrenuti Prva Kraljevima. U Prvoj Kraljevima, Prva Kralji, u 6. poglavlju govori se o hramu na nebu. Ne na nebu, na zemlji. Hram Salomonov. I kaže hiša, drugi stih, to je kuća, hiša ili hram, ili tako? Hiša ki joj je kralj Salomon se zidal Gospodu je bila 60 komolcev dolga, 20 široka in 30 komolcev šta? Visoka, znači visoka 30 komolcev, ovako, visine. Toliko je bila visoka svetište, jel tako? Ok. Sad pogledajte koliko je bila svetinja nad svetinjama, kaže. Ok. Evo ga, 16. stih, Prva Kralji, 6:16. Kaže, 20 komolcev od zadnje stene hiše je od tal do stropa pregradil zid s cedrovimi daskami i njemu zgradil što? Što? Notranje svetišće presveto. To je the most holy place, je li tako? Najsvetejše. Znači, najsvetejše im pregradili 20 komolcev od zadnje strane hiše, znotraj cedrova stena od tal do stropa, da bodi to notri v hiši za govorišče
Ali znači koliko visoko je bilo je najsvetejše. Presveto svetišće. Koliko visoko? Šta kaže? 20 komolce. Šta je komolce? Lakat. 20, ok. Znači, od poda presvetišća, svetinje nad svetinjama, od poda do stropa je bilo 20, je li tako? 20. Je čuje, da? A koliko je bilo od svetinje do stropa? 30. Znači, svetinje nad svetinjama do stropa 30, a ovo je bilo... I šta to znači? Šta, ovako letiš? Znači, stepenice. Znači, svetinja nad svetinjama je bila iznad svetinje. Znači, išlo se u visoko. Morao se popesti na stepenicama u Salomonovom hramu. Sad, vratimo se nazad. Znači, sad u otkrivenju, to isto možemo vidjeti u Izaija 6. poglavlju, samo ne želim da produžujem jer onda cijeli seminar 5 dana bude. Znači, ja ću vam poslati, braćo i sestre, poslat ću vam moj komentar otkrivenja. Vidite moj komentar otkrivenja, ima 450 strana. Tu ima sve u detalje. Pa ću vam poslati na e-mail, na engleškom, izvinjavam se, još nije prevedeno. Možda ga vi možete prevesti na slovenštinu. I tu imate First Kings, evo, sve objašnjava koliko je visoko bilo. 17. stih, 20. stih isto. 20. stih, kaže Prva Kraljevima 6, 20. stih isto, da zaboravio sam koji, evo 20. stih, šta kaže? Kaže, no tranje, vidi, evo ga 20. stih. No tranje svetišće je bilo, šta kaže? 20 komolcev dolgo, 20 komolcev široko in 20 visoko. Obložil ga je čistim zlatom. Evo, znači 20. A celo svetišće je bilo 30. Da, znači vidite da je razlika u visini i zato se u svetinju od svetinjama moralo se ići po stepenicama i on je bio višlji. I zato vidiš ovdje, to ti je odmah indikacija u otkrivenju 4. poglavlju, tu u Razodetje 4. glava, odmah se pojavljuje, kaže ovako, zato sam vidio, glej, odprla su se vrata na nebu in prvi glas, ki sem ga slišal, govoriti iz mano kakor trobento, je rekel, stopi sem gor in pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej. I sad šta on vidi? Znači on je već u svetinji. On je već gleda u 7 svečnjaka. U 1. poglavlju on gleda u 7 svečnjaka. I njemu glas govori, on se okrene, on vidi 7 svečnjaka. I sad kaže, taj isti glas mi kaže, popni se gor. Znači on je vidio 7 svečnjaka i sad mu glas kaže, otvoreno vrata i on kaže u nebo. Znači on mora i popni se gor, nešto višlje. Idemo sada višlje negdje. Mi ne znamo kako to izgleda na nebu. Svetinja na svetinjama. Mi znamo na zemlji da je to reprezentacija. I sad na nebu on kaže, dođi da ti pokažem. I sad u hipu me navdal duh in glej, v nebeskih je stal prestol i na prestolu je sedel nekdo prestol. Gdje je Božji prestol? Svetinja nad svetinjama, je li tako? Oni kerubimi, kovčeg zavjeta, kako se kaže kovčeg zavjeta na... Skinja zavjeta. Škrinja zavjeta, da. Skinja. I onda na 2 kerubima, to predstavlja Božji prestol. I on sad vidi prestol u svetinja svetinja. I na prestolu je sedel što? Eden. Netko. Ne možeš ti da vidiš Boga. To ti je to je misterij. I on je vidio nekoga na prestolju.
I sedeći je bil na pogled podoben kamnu, jaspisu in sardisu. Vse naokrug prestola pa se je pela mavrica na oko podobnom smaragdu. To je duga. Kaže kamenu jaspis. Jaspis je kristalni kamen, kristal, beli, bijelo svjetlo. Svjetlosni bijeli jaspis. Ima i žuti, ali ovdje se misli na bijeli, zato što u Novom Jeruzalemu kaže jaspis čist kao kristal. Znači kristalno bijel i sardonyx, kakav je to kamen, koje boje? Rdeća. Znači Božja pravednost je bela i rdeća je milost, krv Kristova. Znači on je vidio Boga, on sjedi i vidio je kao kamen, jaspis i sardonyx, što znači i pravda i milost. Jer Bog nebeski je što? I pravda i milost. On je vidio sudac na nebu, to je Bog Otac, on je dao sud sinu, da sin sudi, ali Otac je dao, da Otac je autoritet. I sam Otac je kao na prijestolju, on je i pravedan i milostiv. Nije samo milostiv. Neki kažu i milost, a gdje je pravda? Nije samo pravedan, kažu pravda odmah te šikne, pravednost jer si zaslužio. Nije, on je i milostiv. Zajedno, milostav i pravda, to je savršen balans kakav je Bog. Amen. I tu je bila duga mavrica. Duga je simbol milosti Božje koja se još uvijek za ovaj svijet daje kao što je novu dao. Ok, i sad okrug prestola. Šta je bilo okrug prestola? Oko prestolja šta još ima? 24 prestolov. I na prestolih je sjedilo 24 šta? Starešina. Ogrljenih v bela oblačila sa zlatnim venci na glavah. Piše kada mi pobedimo, mi ćemo dobiti zlatni venac. Kaže 24 starešine. Zašto? Šta rade starešine u Starom Zavjetu? Kad je ovako neko sjedne i šta rade? Sude. Starešine sude. Zašto starješine? Zato su starješine stariji, oni su pametniji, mudriji. Nekad nije bilo internet pa da tvoj dete zna više od tebe. Nekad je internet bio u glavi starješine. Ti moraš reći kod starješine, kako? Pokaži mi kako se to reže. Ništa nisu znali klinci pa su više poštovali starije. Nekad je tako bilo. I tako starješine. Vi se sjećate u Starom Zavjetu Ruta i Boaz. Boaz je tišao gdje? Na ispred vrata od grada i tu su sele starješine. I onda su oni sudili. I tako. Znači šta mi vidimo ovdje? Šta je u svetinji nad svetinjama, šta se dešava? Sud. A zašto broj 24? Vidite da ste vi Hebreji, vi biste odmah znali zašto. Ali pošto niste, moram da vam objašnjavam. Jer ja isto to nisam ja Hebrej, pa sam morao da proučavam. Starješine u Hebrejim, u Jeruzalemu, vi ste čuli za Sinedrion. Sanhedrin, kako se kaže? Sinhedrin. Koliko je ljudi bilo u Sinhedrinu? 70. Ali 70 je jako rijetko, samo kad je neki teški sud, kad ne mogu prosuditi, obično ih je bilo 23. 23. Normalni Sanhedrin ti je uvijek 23. I imaš jednoga čovjeka u sobi koji je zamena, ako jeko se razboli, da ga zameni. Znači 23 plus 1, koliko je to? 4,20. Koliko imamo starješina? 4. Zašto je bilo 23? Zato što mora biti broj da nije paran broj. Jer ako je 24, onda 12 kažu da, 12 kažu ne. Znači 12, 11. A vidiš, ovdje su svi 24, odmah su prisutni. Sad ne znamo kako su. Zato što će biti harmonija, neće biti razdjele. Znači taj ekstra sjedi među njima. Neće biti razdjeljivanja tu. 24. Ovo ti je odmah znaš broj, to ti je suci Izrael. Kao Izrael na zemlji je bila samo mala minijaturna model onog pravog kraljevstva Božeg na nebu.
Svetinja na zemlji je bilo samo mala skica pravog svetinje na nebu. Kakvo je Božje kraljevstvo na nebu. I kovčeg zavjeta je bio slika trona i starješine su sve radile onako. To je sve bilo po modelu kako je Božje kraljevstvo na nebu, jer je Izrael bila ekstenzija Božje kraljevstvo na nebu, se spustilo i imalo je svoju minijaturnu ekstenziju na zemlji kroz Izrael. I zato su Izraelci imali sve tako kao što je na nebu kopiju. I hram, i kralj, i starješine, i sve. Bilo je isto 24 levita. Imaš 24 familije levita koji služe u hramu. 24 isto. I tako, 24, to je 2 puta 12, patrijarsi i apostoli također isto. Znači, broj crkve. Ok, idemo dalje. Kaže ovako. Od prestola su prihajali bliski glasovi i gromovi. Pred prestolom je plamenilo 7 baklji, te pomenio 7 Božjih duhova. To su baklje, tu je neke baklje, Božji duhovi. 7 baklji ovako ispred Božjeg prestolja. A to se kaže 7 Božjih duhova. To predstavlja Duh Sveti. A Duh Sveti daje silu anđelima da idu po cijelom svijetu. Znate što se dešava ispred Božjeg kraljevstva, ispred Božjeg trona na nebu? Milijarde anđela su aktivni po cijelom svemiru i na zemlji. I oni idu ovako. I idu između nas. I komuniciraju između Boga i zemlje. To su ko baklje. 7 glavnih autoputeva. To je Božji duh im daje silu anđelima da idu kroz vrijeme i prostor. Znači, brže od brzine svjetlosti. To je brzinom... I oni idu, kaže, 7 baklji. Duh Sveti daje. To mi ne razumijemo te božanske autopute. Da mi putujemo s brzinom svjetlosti, treba nam do najbliže zvijezde 500 godina. Znate kako to sporo? Kojom brzinom oni idu, to ti ne razumiješ. To mi ne razumijemo. Kaže, on kaže 7, ja sam samo vidio 7 baklji. To je sve što se vidi. A prorok Daniel kaže isto slično, on kaže drukčije malo. On kaže, slično, gle. Prorok Daniel kaže plameni, vatreni plamenovi. Daniel 7.10. Vatreni plamenovi. To mi je opet prevodio GPT. Vatreni plamenovi. Da vidimo kako kaže na slovenštinu. Daniel 7.10. Daniel. Jer ovo ti je isto kao prorok Daniel 7. poglavlje sud. Ista slika, samo drugčije naravno opisuje Ivan i drugčije opisuje nego Daniel, ali govori se o istoj stvari. Daniel 7. poglavlje. Da. 10. stih. Ne, vidi. 10. stih šta kaže? Šta je ovo? Mi je puko. Kaže ovako, vidite, kaže, vidio sam takrat su bili povziđeni drugi prestoli in staroletni se je usedel. Znači vidimo opet staroletni sudac, Bog Otac, kaže ovako, vidio sam takrat su bili povzdignjeni što? Prestoli. A otkrivenje nam kaže koliko ih ima? 4:20, da. A ovdje kaže prestoli u množini, ne kaže točno, a to je ista stvar. I in staroletni se je usedel. Starac, to jest otac. Zašto se on zove staroletni? Zato što je večni. On je najveća starešina od svih starešina, jer je najstariji. Zato njegovo oblačilo je bilo belo kako sneg i las je na njegovoj glavi kako čista vuna. Zašto mu je lasje kao čista vuna? Starac, znači što imaš više lasje bijelog, to znači on je više mudar, a ovaj je čista vuna, sve belo. To je slika da se opiše kao Bog, kao staroletni, kao
najvredniji da bude sudac. I njegov prestol, pazi, njegov prestol su bili ognjeni plameni i njegova kolesa goreći oganj. Ognjena reka je tekla in se izlivala pred njim. I kaže, 1000krat 1000 su mu stegli in 10.000krat 10.000 su stali pred njim. Vidite, kaže, 1000krat 1000 su mu stegli i 10.000krat 10.000 su stali pred njim. Gdje drugdje imamo ovaj stih? Vidite ovaj stih ovdje. Taj stih se ponavlja, copy-paste. Copy-paste, ovaj stih se ponavlja negdje drugdje u Novom Zavjetu. Da li znate gdje? Copy-paste. Sad ću vam reći gdje je. Čekaj, sad ću vam pokazati. Kako je ovo? Biblija.net. Ćemo imati ovako 2. Ajde, znate sigurno gdje se još ponavlja taj isti stih. 1000 mu služahu, 10.000 puta 10.000 stajahu pred njim. Sud sjede, sudni dvor je sedel i knjige su se otprle. Zašto treba knjige? Knjige sud, da se osudi ljudi, narod, da se mi odosudimo. Sodnik knjige, znači Danijel 7. poglavlje govori o nebeskom sudu na nebu, čovječe. Veliki sud. A mi smo, kako se mi zovemo, Laodi, narod suda. Mi živimo u to vrijeme nakon 1844. kad je Isus ušao u svetinju nad svetinjama i počeo je sud na nebu. I sad gledajte gledajte sad gdje se još ponavlja taj isti stih, isti taj stih, 1000 mu služahu, 10.000 puta 10.000 mu služahu. Da li znate gdje se to ponavlja još? U Novom Zavjetu se ponavlja. Isti taj stih. Evo ga. 5. poglavlje, otkrivenje, 5. poglavlje. Znači, otkrivenje 4. poglavlje, 5. poglavlje su jedna stvar, jedna unit. Oni su zajedno. Kaže, 4. poglavlje vidio je prijestolje i u 5. poglavlju govori se o knjigi i kaže, među viđenjem sam sve naokrug prestola in živih biti ter starešina, 24 starešina, slišal glas mnogih angelov. Koliko ih je bilo? Njihov število je bilo 10.000 krat 10.000 in 1000 krat 1000. A? Da li je to i slično kao Danijelu? Šta evo kaže Danijel? Koliko ih je bilo? 1000 krat 1000 i 10.000 krat 10.000 su stali pred njim. Znači, taj isti sud koji se obavija ovdje u Danijelu 7. poglavlju se sada objašnjava u otkrivenju 4 i 5. Taj isti sud. Jel' tako? Zato što gdje je Ivan? Ivan je tu u svetinji, vidio je 7 svječnjaka u svetinji i on mu kaže popni se gore, otvorit će ti se vrata, on se popne gore. Gdje da se popne? Pa u svetinju nad svetinjom. On se popne, uđe u svetinju nad svetinjom, šta ima tamo? Prijestolje. I sad odjednom šta se tu dešava? Starješine sjede. Zašto su starješine sjele? Da popiju kafu. Zašto su sjele starješine? Da sude. Mi vidimo, cijela knjiga otkrivenja je zamotana u istražni sud. Zamotana u istražni sud. Da vam pokažem paralele između Danijel 4. i 5. poglavlje, otkrivenje 4. 5. i Danijel, gledajte, otkrivenje 4. 5. Znači, jedno drugo su proročanstva poezija. To je poetska simbolika. Kaže, netko na prijestolju, otkrivenje 4. 5, netko na prijestolju, kaže, pradavni na prijestolju. Lampe vatrene, otkrivenje, kaže, vatreni plamenovi. 24 prijestola, otkrivenja, kaže, prijestoli postavljeni. 1000 služa humu, 10.000 puta 10.000, isto, 1000, 10.000 puta 10.000 služa humu. Knjiga se otvorila, knjiga suda, otkrivenje 4.5, ovdje se kaže knjige, ista stvar, to je samo rekord, zapisnik. Sad ovdje se govori u detalj.
da im bit će knjige za svaku osobu, a ovdje će se otvoriti knjiga, u 5. poglavlju se otvara knjiga gdje on pokazuje historiju cijele zemlje, cijelog naroda. U biti to je jedan vrsta, isto simbol, zapisnički, nije to knjiga, to je vjerojatno hologram, USB, tablet, ko zna da je to knjiga, scroll. Znači, ali to je jedan record, kako bi preveo record? Zapisnik, zapisnički simbol. Kaže ovdje dolazi u Danijelu 7. poglavlju, vidiš sud sjede, knjige se otvoriše i šta sad? Dolazi Sin čovječi. Dolazi Isus, koji je jedina naš spas. Jedina naša nada da mi budemo spašeni na tom sudu je da dođe advokat. Isus. To je u Danijelu 7. poglavlju. Ne vidi se Isus u početku nigdje. Samo vidiš Bog Otac, 24 starješine, tisuća, otvaraju se knjige i onda se pojavljuje Isus. Ko u western filmovima, znaš ko u filmu. U filmu je sve onako, gotovi smo, i onda dolazi tadam, spas. Tako je tekst napisan. Da bi nam napravili tenziju, šta će biti, i onda dolazi neki lik koji odrješava situaciju. I to tako u oba dva poglavlja. U Danijelu isti film gledamo. Danijel 7. poglavlja ovdje kaže Sin čovječi prilazi prijestolju. A ovdje kaže Ivan plače. Kaže niko ne može otvoriti knjigu. Sjeo je sud. Mi smo gotovi. Ako niko moja knjigu ne može niko mene da me odriješi moje optužbe, niti da otvori moj dosje. I Ivan plače. Kaže Ivan plače što niko nije mogao otvoriti knjigu. I onda pojavljuje se tko? Janje se pojavljuje pokraj prijestolja. Otkrivenje 5. Isus se pojavljuje kao zaklano. Znači umro je za mene. I Janje prima kraljevstvo, slavu i čast kroz otvaranje te knjige. A tu Sin čovječi prima kraljevstvo, slavu i čast. Ista stvar. A onda sveci Božji isto primaju kraljevstvo. Sveci Božji primaju kraljevstvo, a ovdje isto sveci Božji primaju kraljevstvo. Danijel 7, 18, 22, 27, a ovdje 5, 10 sveci Božji kliču i primaju kraljevstvo. Ok. Znači, to je to. Da li vidimo poveznicu između Danijela 7 i Otkrivenja 4.5? Vidite šta kaže Ellen White. Kaže ovako Ellen White, manuskript 164. 1904. godina, kaže jako lijepi citat, šta kaže ovako. Treba da se dogodi obnova u svakom domu. Da li ste spremni za sud? Kako? Sodba na slovensko. Da li vam je ime u toj knjizi koja je zapečačena? O kojoj knjizi on govori? U 5. poglavlju. Nismo ni pročitali, moramo pročitati prvo pa da onda možemo komentirati. Znači, u 4. poglavlju vidjeli smo prestolje, vidjeli smo 24 starješine, vidjeli smo Bog i 4 kerubima, ovako stoje okolo. I onda u 5. poglavlju vidimo, kaže ovako, 5. poglavlje. In u desnici njega, ki je sedel na prestolu, sem videl, što? Knjigo popisano znotraj in zunaj in zapečateno sa 7 pečati. Sad ćemo proučavati te pečate, što to znači. I videl sam silnega angela, ki je klical sa moćnim glasom, kdo je vredan da otpre knjigo in otrga njene pečate. I to da nihče ne v nebeskih, ne na zemlji, ne pod zemljom, ni mogel otpreti knjige, ne pogledati u nju. Znači, niko ne može otvoriti knjigu. Znate, ja kad sam bio u Americi, ja sam dao dokumente za moju green card, zelenu kartu. I ja sam poslao moje dokumente u tu ambasadu, ne ambasadu, nego
To je za kako se to kaže, immigration services, da, za imigraciju. I sad kaže oni meni, nemamo COVID, bio je COVID, nemamo dovoljno ljudi da otvore, da rade na tvojem dosjeu. Ljudi su, dali smo im da ne dođu u sastanak, nema tko otvoriti tvoj fajl. I ja sam plakal gorko što nema niko. Šta to znači? Ako ne može niko otvoriti tvoj fajl, da li ćeš ti dobiti zelenu kartu? Ne. Tako i ovdje. Ista stvar se ponavlja. Znači, na sudu niko ne može niti naš slučaj da otvori, moj slučaj, da me opravda na sudu. I kaže, silno sam jokal, kar se ni našel nihče ki bi bil vreden da otpre knjigo in pogleda v njo, da pogleda moj slučaj, jadni slučaj, da me spasi. I silno sam jokal. Zašto Ivan tako plače? Zašto Janez tako joka? Zašto? Pa da, cijeli ljudski rod nema šanse da bude spašen bez da otvori Isus knjigu i da stavi svoju krv na moje ime da me spasi. Nema šanse, gotovi smo. I tedaj mi je rekel eden između starješina, ne jokaj, gle, zmagal je lev iz Judevoga rodu, Davidova korenina, da bi otprl knjigo in njenih 7 pečatov. Haleluja! Amen. Tedaj sam videl na sredi med prestolem in 4 živimi biti ter starešinami je stalo jagnje, kakor zaklano. I imalo je 7 rogov, sve moguće. Pazi, Isus je prikazan, kako se Isus prikazuje, jako bitno. Kao janje zaklano, znači nemoćno. Janje. Ubijeno, znači umro za nas. Ali u isto vrijeme 7 rogov, što znači svemoćan. I 7 očiju, to su 7 Božjih duhova poslanih po sve zemlji. Znači Isus se prikazuje kao Bog, svemoguć, 7 rogova i 7 očiju, svemoguć i svevideć, sveznajuć. To samo Bog može. A u isto vrijeme umro za mene. Koja snaga opisivanja. To poezije nema na zemlji takve. I kaže, jagnje je stopilo naprej. Znači, jagnje dođe. Kao što je došao sin čovječi u Danijelu 7. poglavlju, sud. Jagnje je stopilo naprej i uzelo knjigu iz desnice sedećega na prestolu. Uzelo knjigu. Zašto je uzelo knjigu? I zato što piše Janez 5.24, otac ne sudi nikoga, već je sav sud predao sinu. Janez 5.24, Ivan 5.24. Sav sud je predao sinu. Sin će da preuzme sada što sin može da nas spasi. Otac bi volio da nas spasi, ali nije otac umro za nas. Otac nema argument da nas spasi. Sin ima argument, svoju krv. Da nas spasi. Haleluja. Haleluja. Wow. I kaže, i kad su uzeli knjigu, je 4 živih biti i 24 starješina palo pred jagnje da ga proslavi. I svaki je imal harfu iz zlatne čaše napunjene s dišavami, ki so molitve svetih. Šta je to? Stop. Svaki je imal harfu, slave Boga, i zlatne čaše napunjene sa molitvama. To su molitve, jel da? Šta je ovo dišavami? Prayer. Miris. A sa kad? Sa kadom koji su simbol molitve svetih. E sad, da li ovih 24 starješine, šta oni rade s tim molitvama? Da li oni ispunjavaju te molitve? Ne. Kome dolaze? Šta kaže Biblija? Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i čovjeka, Isus Krist pravednik. 1. Timotej 2.5. Je li tako? A zašto tih 24 starješine? Šta oni primaju? To se zove monitoring service. Monitoring. Kako bi to preveli? They monitor Christ intercession activity.
oni pregleduju. Zašto? Zato što Isus nije, pošalji mi poruku. Ti mi pošalješ poruku da niko ne vidi, ok, ja ti bum oprostil tvoje grehe, nemoj nikom da kažeš, nisi se pokajao, nema veze, ja ti oprostim. Samo ja ti. Ne, na nebu je sve transparentno. Nema tu ko horvaška i slovenska politika, da je to sve ništa da vidiš ko šta radi od ozada, da to ljudi ništa, šalim se, ne znam kakva je slovenska, ali znam kakva je horvaška. Znači, sve je transparentno, svaki potez vlade, nebeske vlade, svi mogu ovako da stave nos, da pogledaju, da provere. Ne zato što ne veruju Bogu, nego zato što Bog sam se stavlja u transparenciju. Amen? Što nije to prelepo? Vlada je transparentna. Nema svoje vlastite agendu. I kaže, i oni imaju, znači sve molitve, pazi, sve molitve koje mi damo Isusu, sve dolaze, prvo je gledaju ti 24 starješine. Oni sude, oni gledaju i oni gledaju šta će Isus napraviti s tim. Oni sve mogu da monitor, da razgledaju. Da mogu da razgledaju kako Isus se sa svakom našom željom, molitvom, kako Isus se odnosi prema tome. I zato što su vidjeli šta i kako Isus se odnosi prema nama, oni mu pjevaju pjesmu. Oni mu kažu, ti si zaista pravedan. Ti si zaista, nisi spasio bezbožnika, a nisi ubio pravednika. Ti si točno razlučio ko je prav, ko je nepravedan. Točno sve dobro. Mi smo gledali u molitve, ali svaku si ti dobro odgovorio. I oni su pevali novu pesmu, kaže, vredan si da vzameš knjigo. Ti si vredan jer si umro i otrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano. In si se svojom krvjo otkupilo Bogu. Koga je otkupilo? Otkupilo si Bogu ljudi iz svakega rodu, iz Afrike, iz Filipina, iz Tasmanije, iz Novog Zelanda, iz Slovenije, čak i iz Horvaške. Svuda je Bog ljudi iz svakoga rodu otkupilo svojom krvlju. Ljudi svakega rodu, jezika, ljudstva i naroda. Kaže, ter si ih napravilo našem Bogu za kraljevstvo in duhovnike in kraljevali budu na zemlji. Vidiš, mi primamo kraljevstvo. Isto kao u Danielu, kada on uzme knjigu i kaže i saints receive the kingdom, sveci prime kraljevstvo. Ne Babilon, ne Perzija, ne Grčka, ne Rim, ne mali rog. Na kraju, ne oni sveci koje mali rog je pobijao, sad ti sveci na kraju stoje na sudu i dobiju pravdu. Kako se kaže pravda? Pravica. Pravičnost. Jer su bili nepravedno optuženi. Božji ljudi u historiji su bili nepravedno optuženi 1000 godina za herezu, za da su oni zli heretici i ubijani u zatvorima, mačem, gušeni pod vodom, paljeni vatrom i sada na sudu Bog ih sve opravdava i kaže ne, vi ćete dobiti kraljevstvo. A mali rog će dobiti po rogu, će dobiti batina, a vi ćete dobiti kraljevstvo. Znači Isus nas opravdava na sudu, on otvara knjigu. I med videnjem sam u oko prestola, sve naokrug prestola živih biti, te starešina slišao glas mnogih angela. I svi anđeli, njih število je bilo, i sad 10.000 krat 10.000, 1000 krat, isto število kako u Danielu, 7. poglavlju. I ze moćnim glasom su govorili, vredno je janje ki je bilo zaklano da prejme oblast in bogatstvo, modrost in moć, čast, slavo i hvala. Vredno je ko? Jagnje, da šta? Da ki je bilo zaklano, da šta? Da prejme, da primi. Zašto da jagnje primi? Zar nije Isus već primio i čast i bogatstvo i slavu? Zašto sada Isus prima čast, bogatstvo i slavu? Što nije Isus već Bog odavno to primio? Da malo više da malo više bogatstva primi. Ne, nego na sudu Isusa se isto gleda na sudu. Da li je Isus bio pravedan kroz sva dijela što je on napravio sa ljudskim rodom.
I kad oni otvore knjigu, oni stvarno vide, kažu da. Zato što i Isus želi da nas spasi. Ali Sotona je nas optužio da mi nismo vrijedni spasenja. A Isus kaže, jesmo. I sad, ajde da vidimo ko je u pravu. I sad kako Isus nas opravda, na kraju čiji je obraz isto opravdan? Isusov. I primio je nazad zemlju, primio je ovu planetu, ovaj solarni sistem koji je Sotona ugrabio sebi i rekao to je moje, oni su moje sluge. I sad Isus kroz sud, on sudi, on sad koji su njegovi ljudi, koji nisu će biti uništeni i on će primiti kroz sud. Šta će primiti? Oblast, to je ova planeta, a ne samo ova planeta. Zamislite da je Isus nešto lagao. Zamislite da je Isus nešto muljao. Da je nešto išao da nas spasi, a nije mogao, nešto je krivo. Onda bi Isus izgubio i oblast na nebu. Jer bi se ispostavilo da je Isus lažac koji hoće da spasi svoje prijatelje. Samo zato što su mu prijatelji. Nepotizam, kaže Sotona. To je nepotizam. Ti nije on. Zašto si Mojsija? Se sjećate kako je za Mojsija? Kad je Mojsije uskrsnuo, kaže, zašto si uzeo Mojsijevog tijelo, nisi niti platio za njega cijenu. Ko će platiti njegov grijeh? On je ubica bio Mojsije. Ko će platiti njegov grijeh? I onda je bacio optužbu na Isusa da je Isus nepravedan. Da Isus svoje prijatelje uzima na nebo, nije ih platio. I sad kad Isus na sudu objašnjava zašto se sve to desilo, čiji obraz je očišćen? Isusov čovjek. Oni kažu vredno je janje da primi. Isus prima i oblast, vraća mu se nazad oblast i ne samo zemaljska nego i nebeska. Jer sad bilo je pitanje da li je Isus pravedan. Oblast jer je Sotona stavio pod pitanje Isusovu i pravednost i njegovo božanstvo i njegovu vrijednost i njegov karakter, da je on ljubav. Sve je optužio Isusa. I kad su se knjige i sud, sve kad se tisuće anđela, kad su pogledali toliko miliona svjedoka, su išli da istražuju svaku Isusovu rečenicu na zemlji i na nebu, kad su vidjeli kako je on pravedan, da nema ni ništa što je Sotona sve lago, onda je Isus vindicated, opravičen. I onda je janje primilo oblast i bogatstvo i mudrost i moć, je primilo i čast i slavu i hvalu. Svi su rekli da si mudar, a Sotan rekao da nije mudar. I neću ti dati moć. I dao je, dobio je moć. I neću ti dati čast, dobio je čast. I neću te proslaviti. I dobio je slavu i hvalu i sve je dobio Isus. Zato što je Isus ljubav. Amen. Jer Isus prava ljubav. I kaže, in sve stvari ki su na nebu, na zemlji, pod zemljom. A pazite šta kaže Rimljanima. Znači, nije ovo samo otkrivenje, nego u Rimljanima također, u 3. poglavlju. Gledajte o Rimljanima, 3. poglavlje, šta se kaže? Ko će biti suđen na sudu? Kaže Rimljanima, 3. poglavlje, 4. stih. Kaže, nikako ne, naj se rajši pokaže da je Bog resničan. Da se pokaže, jer Bog je bio optužen da je lažac. A on kaže da je Bog resničan, vsak človek pa lažniv. Kako je pisano u 51. psalmu, da se iskažeš pravičnega u svojih besedah in zmagaš kadar te sudio. Kome se govori? Bogu. Kaže Bog, kaže da je Bog resničan, a vsak človek pa lažniv. Kako je pisano da se Bog, ti Bože, iskažeš pravičneg u svojih besedah, u svojim riječima, i da pobjediš kadar te budu sudili. Koga se sudi? Boga. Boga se sudi. Bog, oni svi, Sotona je optužio Boga i Isusa da su nepravedni, nepravični. I sad na nebeskom sudu knjige se otvaraju i sve se gleda i vidi se da je Bog sve dobro napravio. Bog je uništio potopom svijet. Kako to? A da nije bio možda neki koji, zašto baš cijeli svijet samo Noa spasio? Možda je bilo nekih drugih koji se moglo spasiti. Brzo gledaju knjige.
Gledam u knjige, nije bilo ni jednog čovječe, samo Noa, stvarno, pravedan si Bože. Bog uništio Sodomu i Gomoru, samo Lota spasio. I onda, samo Lota spasio, a Sodomu i Gomoru uništio. A šta ako je možda bilo u Sodomu i Gomori nekih možda neko dijete koje bi možda da je preživjelo jednog dana postalo pravedno? A kaže Biblija da su od najmanjeg do najvećeg svi bili pokvareni, da su išli da siluju one anđele. I najmanja djeca su išli da siluju anđele. Gadno. A čekaj, daj da vidimo knjigu, možda je bilo neko. Zašto Bog baš sve uništio? Čekaj Bože, tako sve uništavaš je. I onda malo pogledamo knjigu, svi milijoni anđela gledaju. Bio si u pravu. Stvarno je tako. I cijelu historiju čovječanstva Bog se ovako stavio na transparentno. Znate kad vam dođe porezna, ste imali možda poreznu pa vam dođe pa vam gleda knjige? Tako je Bog sebe stavio na auditing. Bog je za govor. Kada porezna uprava dođe pa te istraži. Bog je otvorio sve svoje knjige i rekao, istražite me. Nemam ništa za sakriti, jer vas volim. Wow. Poruka nebeskog suda je takva poruka ljubavi da je to nešto nevjerovatno, zar ne? Wow. I cijeli svemir kaže da Bog postane pravičan u svojim besedah i da zmagaš kadar te sudio. Znači, i kaže, in sve stvari, pazi, svi će reći, sve stvari ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako su govorile, sedećemu na prestolju i janjetu. Vidi, i sedećemu na prestolju i Bog Otac. I Bog Otac je isto na kocki. Bog Otac je isto gleda da li će biti opravdan Bog Otac koji nas je spasio. Sedećemu na prestolju in jagnjetu hvala i čast. Sad, slava i mogućnost na veke vekova, jer su kroz sud je Bog prošao da se vidi da li je Bog pravedan. I zaista cijeli svemir je zgledal i rekao Bog je ljubav i Bog je pravičnost. Potpuna. I 4 živa bitja su govorila amen i starešine pa su padli pred njim i ga mole. A pazite šta kaže Ellen White. Ellen White govori to. Kaže, treba da se dogodi obnova u svakom domu. Da li ste spremni za šta? Za sodbu. Da li ste spremni za sodbu? Da li vam je ime u toj knjizi koja je zapečaćena? Tu je sud. Ta knjiga kad se otvori, sudba. Ako zapis u toj knjizi bude preporučio vaš način života, tada će Krist reći, sjedni sa mnom na mome prijestolju. Znači, ta knjiga koju otvara Janje u 5. poglavlju, šta je to? Kakva je to knjiga? Šta kaže Ellen White? Knjiga čega? Knjiga sudbe. Sudbine. Sudja. Sodbe. Knjiga sodbe. The judgment book, right? The judgment book. Ok, idemo drugi citat. Kaže ovako. Čitamo o toj knjizi u Otkrivenju. Može neko drugi da pročita? Brate, ajde ti glasno i jasno pročitaj. Ne, moram ja zato što se snima. Ok. Čekaj da popim malo vode. Sodba. Ok, kaže ovako. Čitamo o knjizi u Otkrivenju koja je bila u ruci jednoga na prijestolju. Tamo je knjiga viđena i nitko je nije mogao što? Otvoriti. Pa je bilo veliko tugovanje, plać i muka. Janez je plakao. Ali netko je onda rekao, evo ga lav iz plemena Judina. On može otvoriti knjigu. On uzima knjigu i kakva je radost tada nastala. Knjiga je
otvorena i sad se može čitati i svaki će slučaj biti presuđen prema onome što je napisano u knjizi. Znači, 5. poglavlje je istražni sud. Otvaranje istražnog suda. Zašto nam to niko nije prije rekao u seminaru otkrivenja? 5. 4. poglavlje je istražni sud na nebeskom svetinji nad svetinjama. Wow! Nije samo Daniel 7. poglavlje, nego imamo i ovdje, kaže, svaki će slučaj biti presuđen. Onaj koji zapisuje sve nakane srca i svaki član ljudske obitelji će tada zaključiti jesu li djela njegova bila na proslavu Boga ili samoga sebe. Amen. Znači, šta imamo dalje? Sud na nebu. To smo već čitali. I sad, ovo je zadnji citat koji sam pronašao od Ellen White, koji govori o 5. poglavlju. Pazite koji lijepi citat. Kaže, to je na engleškom, nisam preveo na hrvatski, još bolje. Ok. Kaže, the 5. poglavlje otkrivenja treba da bude vrlo pomno proučavano. It is of great importance. To je od velike važnosti za one koji će djelovati, biti dio u dijelu Božjem za ove posljednje dane. Wow. Koje poglavlje? 5. poglavlje. Kaže, the 5th chapter of Revelation needs to be closely studied. Da li smo ga sada malo closely studied? Smo ga malo proučavali duboko, ha? Jesmo ili nismo? Ellen White bi bila sretna, ja mislim. Ja se nadam. Closely studied. It is of great... Da li je to od mala važnost ili velika važnost? Great importance za one koji će djelovati, biti dio dijela Božjeg za ove zadnje dane. To je za nas velika važnost da mi razumijemo Božju ljubav, da mi razumijemo sud na nebu i šta Bog radi, kako On radi za nas i kako je Bog sebe stavio u tako jednu vulnerable position. Ranjivu poziciju da se On ispita, Bog da se ispita. Hvala, brate, imam još 3 ovdje boce, ali hvala. Ok. Da, ok. Da, vidite ovdje, what will, kaže, šta će učiniti takav koji u taj dan, kad se knjige otvore i svaki knjige, u množini, kad se knjige otvore i svaki čovjek će biti suđen, judged, according prema stvarima koje su zapisane u knjigama. I onda šta kaže? 5. poglavlje otkrivenja mora da se proučava, bit će od velike važnosti za nas koji ćemo djelovati u Božjem dijelu u posljednjim danima. Znači ona govori o sudu, govori o knjigama i onda kaže 5. poglavlje otkrivenja. Sve nam je jasno. Ja znam da neka braća i sestre iz naše crkve kažu da je 5. 4. poglavlje Isus nakon uskrsnuća, inauguracija, ali to, vidite da to nije to. Vidite da je to istražni sud, da se to sve sklapa. To izbjegavati. Ok, tu ćemo stati, malo pauza, 5 minuta, pa ćemo ići sada, kada on otvori, Isus otvara pečate. I sad kad otvara pečate, on sudi Božji narod. 1. pečat, 2. pečat, 3. pečat, 4., 5., 6. I on će sad suditi Božji narod, a onda u 7. pečatu on će osuditi bezbožne. Bezbožni dođu na kraju. Sad ćete vidjeti. I onda u 7. pečatu iz 7. pečata izlaze 7 truba. I 7 truba bit će sud nad bezbožnima. 1. truba, 2. truba, 3. truba, 4. truba, 5. truba, 6. sud i Božji sud kroz historiju, kako je on kažnjavao bezbožne, pomalo do zadnje trube kada uništi cijeli svijet. 7 truba su kazne nad bezbožnima, a 7 pečati su sud nad pravednima. Jer otvara knjigu suda. I u knjizi su koliko pečata? 7 pečata. Ide bezbožni. 7 truba, da. U 7. trubi.
To su kone ruske babice, znaš. Znači ovako, vidi ovako, gle. Ovako, Isus otvori knjigu. Otvori knjigu. Prvi pečat, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. U 7. pečatu otvori 7. pečat. U 7. pečat izađu 7 truba. I onda idu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. truba. U 7. trubi 7 zala u 7. trubi. Mi smo u 6. trubi, da. Mi smo pred kraj 6. trube, da. Oče nebeski, hvala ti što si nam pokazao tvoj nebeski sud na nebu koji se odvija sada. I Isus naš otkupitelj i starješine sude i gledaju, i anđeli gledaju. I Gospode, mi smo trebali da se spremimo za to, za Kristov dolazak, a mi spavamo ko Laodikejci. Molim te, Gospode, se probudimo da shvatimo tu veličinu nebeskog, svemirskog događaja koji se dešava u kosmosu sada, da cijeli svemir gleda da li je Bog zaista pravedan. Zašto Bog toliko čeka da se mi pokajemo? Da li postoji nada za nas? Gospode, daj nam Svetog Duha da se pokajemo, odbacimo grijehe, da možemo biti zapisani u knjizi, da možemo biti opravdani u toj knjizi, da primemo Kristovu krv i njegove bijele haljine. To te molimo u Isusovo ime. Amen. Amen.